Kurumjari ma'am. Hi guys, welcome back to my channel and in my very first vlog. Like ngasi ay first vlog na mine. Ado ngasi date 14th of November. Today is Diwali. She vlog se kona lagto ay male khoi dana Chakouba gi vlog dum namaga thagatoine ba shi video je do. Wish you a very happy belated Diwali to everyone. Ado ngasi ay kanam conversation adum tawning ba ay 2K subscribers ore. For that, thank you very much. Aduga ngasi ay mayamna dum comment da hangbirakpado like nang kadai deino introduction type adum hangbirakpado do hay haibirakke do ai je mapanlam hadi Manipur ge dum mapan da dum leye khoi bagi job ki matong na dum khoi shifting posting adum taw lay state to state adum change tore but ai holidays ta dum chatli ko Manipur ta dum visit tawba aduga ai je mayamna do mai ngonda song suggest to bibe gai do ai lon check tawe shan mi loi maki dum comment ai read tawe reply ju tawe ado isai gai do mayamna select to gai do problem yaw ba like copyright issues ado mayam ai gi Manipuri je as you can see listen yam haibne ado thank you very much for all your support aduga makha taba video ju dum support tawira Koi maje umuro he I kanna leke nangi chimbalgi Duheo. Sige no. Ting no man bi. Ting no man bi. Lady. Stop. Wah. Ya, 난 버지게. Koigi kwa mana le, si kwa mana ngata na si kaise. Aduga sida ju yam le, aduga si le papaya. Papaya si kaya hai ke mama Manipur da? Awa thabi. Awa thabi le sta. Changna ge manung da khoi mana loi he amani hujiki ado papo chai gai do yam sai yo. Happy Diwali, ma'am. Mapanda light haluge. Hoi kwa mana che ngo kana re decoration je tawba du ko phaja re. Aduka shi gi diya je akhoi ma ga ina YouTube te ga shemane. Easy ne glass amala warni manunga decoration ki pot adum ha pani ising ha pani aduga oil mathakta ha paga plastic amala hold daraga cotton ha paga dum chuba yai candle light de chu dum yai watercolor hapaga isingda color change tawbane amana pink amana blue ko same process na ni Ma'am siang ako na decorate tawbane si candle ga paper ga roll tawraga candle manunga hapaga hanba loire ado sida yamna mamme somda ina aduga mai kapi tha dene bai je aduga khoi malan dress tu bi bane adu yenga garba
Hi ma'am, happy Ningol Chakouba. Ngasi je Chakouba gi khoi ka ka hoi ne le lakte ne chak cha bagi punna phajana. Ado mayam jo dum preparation follow toraga dum celebrate tobi. Hoje khoi yum maning da ko papa ga ni ne hoi mama loina injang na semi jak thongi do ai ju phajana kere ga la age. Ready? Khaino mali. Akoy maje kan na video call tori aduga si mama kay lawyer ba oven manung da yen yai ri tu mama ay video na mi wow how ni akoy nga si chief guest na nga hi to hi ma'am ayo hi ma'am hello ma ay vlog ne चक थी बहरे कोई ट्रेडिशनल स्टाइल चा दोने लादा अब तब मैम चाबी रो कने तो खबै त निंगोल चाकोबा के सिका करी जे पहिला ना दुई ता हाप को बानी चाबा खुद बलरे अतो हुजिक कोई निले होइबना निंगोल गई जे रखिना पी दोने